and have serious consequences. You want to be able to vote. And Mrs. Quick is really... Vidim da više ne možeš ni sjediti pored mene. Ma ne, bolestan sam pa da te ne zarazim. Gle, Franjo, ono od malo prije... Sve okej, ne moraš mi ništa objašnjavati. Idem po još čaja, hoćeš ti malo? Ne, nemam vremena. Sve me čeka dole. U autu? Pa mogu i tu ostati. Ne, nije mogu ostati. Vidio sam ti u faci kad si nas jel... Ma samo sam se iznenadio. Mislim, ne vidiš baš tako često 2 polugola frajera u svom stanu. Pa daj, ne moraš mi lagat da te nije zasmetalo kad vidim da je. Pa dobro, nije baš bio ugodan prizor. A i puno vam je trebalo od jučer da se spanđate. Ali iskre su frcale same od sebe još od prije. Samo što jednostavno ja sam sebi nisam htio priznati. Poslije Filipe i svega oko vjenčanja... Si ti sretan. I ja sam. Stvarno. Najstvarnije. Samo bih volio da mi je netko ranije rekao da ste vas dvojica... Ja zapravo niko nije imao pojma, osim Dunje. Pa da, pa onu večeru jučer je zbog vas napravila. Da, shvatili smo. I uspjelo je. A Sven ti se sviđa, baš jako, jel? Pa gle, prerano je to za reći, ali okej, super je, dečko. Pa je, super je. Franjo, si zihr da je okej? Da, ma sve okej. Ajde, idi sad. Ajde, nemoj da te dečko čeka. Vidimo se večeras. Pozdravi do tada. Hoću.